ritoria iguru nia rais muthure wa nthiguru ya America Donald Trump nerigiri kwithirwa akinyuithwa muma ntuku ya narua. Rais oru wathurirwe ntere kana kinthiguru ya America Donald Trump akerigirwa kwithirwa akinyuithwa muma ntuku ya narua. Trump tora karatasi kambere gakathite The Daily Nation akandikite nethirwe kana akethirwa akinyuithwa muma ntuku ya narua na bobo nyuma yo kwithirwa agichinda kwa kagita ka jairiri kana Trump kwa kagita are mutongeri wa nthiguru ya America na nyuma nethirwa agichinda no Joe Biden na kagita nega na chokerete kari nethirwa agichinda na no ageta na mbere na gutongeri nthiguru ya America harike na kunyithwa muma ntuku ya narua. Iru warona karatasi ne kambere ka The Daily Nation na nkuruki karatasi ne kambere ka The Standard na tukeza tutakara rugano runa njira intare karatasi na gaturi ka The Daily Nation. Karatasi ya kambere kuri na mbicha ya ora wari waziri kagita na kautongere ba Kenyatta Uhuru Kenyatta ajikeneta Fred Matiang'i no ari waziri wa karibanda ne kagita na kautongeria bora wari rais Uhuru Kenyatta. Mbicha ya wari karatasi na kambere kankadhiti ya The Daily Nation na kinyoka tegera nkadhiti ari inkadhiti na The Daily Nation ni okedhiro kiona mbicha na rana ndiko kurikana ati Uhuru Kenyatta nethiretu akiona ni takakethirwa kigwata mbaru Matiang'i gotwika mutongeri wa nthiguru ya Kenya kiri mwaka 2027 2027 kurikana ndi Uhuru Kenyatta no ethirwe akitonyera na kugwata mbaru Matiang'i gotwika rais wa nthiguru ya Kenya kire kithurano kiria kikethirwo gikija 2027. Rugondo runa njira intaru tukatha tukirona karatasi ne gatona mbitikiria tutonye karatasi ne getu katwiri kathiti ya The Daily Nation ni ongo tanjare ne chiako kagita ne gaka. Donald Trump ntuko ya narua na erigiri kwithirwa akinyuithwa muma na kwamberia ngugi ya rais wa nthiguru ya America. Nerana ni kuringana karatasi gatwiri kathiti ya The Daily Nation gakuga ati nthiguru kana nthiguru mwanya chithirite chigetera kunyuithwa muma kwa Donald Trump na kira gukurukana gwakitha kwina mogaruruku kathumba o nthiguru ina nithiritwe igetera mogaruruku kathumba mono kiruterero Africa arako kurikana Africa nthiguru chi Africa ikethirwa igitegera utongere bo Donald Trump na njira mwanya o nthiguru kwini gintu kethirwa igetera gichinchwa ndene utongere bo Donald Trump. Tukiambiria na nthiguru ya Kenya mono muchijo Nairobi nthiguru ya Kenya ikethirwa igetera mantu jegie uritingo gatagatĩ ka nthiguru ya Kenya na America mono kiri mantu jegie wendi na uguri bointo na intabinge kathumba ni arana ndi bikwerekana bimwe ibithiro tabikirungama lakini nandi Donald Trump ari kina gutonya wathani Kenya ikethirwa igetera kana igitegera mantu za uritingo gwa nthiguru icho ijiri nthiguru ya Rwanda ikethirwa igitegera guitwa nonto ndikana nthiguru Rwanda kurikana ni ari ni rari itino chore na America na bobo bwareti nyuma nthiguru ici kwithirwa itikwenda nguo iche mitumba kana iche tona gichungu second hand clothes na ndikurikana baketha bagitegera na ndigucokio chore nyuma Donald Trump gutonya gitine. Uganda kinya kethirwa igitera gucokio chore nyara gukwirikana nthiguru ya Uganda itari no chore bubega na nthiguru ya America kagita na kawathani ka rais uro itete kuma Joe Biden ko kethirwa kiona rugono ru karatasi ne gatwiri rwegiora nthiguru mwanya chithirito chigetera kunyuithwa muma kwa Donald Trump. Karatasi ne gatoto ikiagie kwina mbicha ya mwakuru omora ja mwakuru kumenyekana ta Karo Muthoni kwina mbicha ya mwakuru kumenyekana ta Karo Muthoni kurikana ate ki karatasi ne gatoto mwakuru jo kumenyekana ta Karo Muthoni nethirwe agita kana metho jaza kiura metho ja ija ethiro jo kiura mwaka wa 2010 iromo mwakurujo kumenga takara Muthoni ethirwe metho ja kiura nkethiro nge kuthomera rugono ruru njira enkue Karo Muthoni kagita na kau arena miaka 25 arena miaka 25 na gurui na arena mwana wa miaka 8 na bangi bairi kana kamuthie kagita na kau kareka miaka 8 na arena bangi bairi ni arana ndiko kwirikana ati ethirwe akimama agukira ethirwa ate kuona kuringana na rugoro ruru Karo amamire iwi mwaka 2010 amamire January tariki 2 gukira rukiri ethirwa ate kuona nyana ndo rugono ruru tariri twebwo egama kaumo kathina izi arago kwirikana
ibageretie nja yawe itethera gichiomba kana inja itego chiomba na rago kurekana nande bageria kumurigita kura bagererie ni urabo kuga ati ibageria gwikira eria ria ng'ondu eria ria mburi ibageria gwikira eria ria mburi ndani ya metho jawe na jetha tatego chokanira nyumene ibagererie kinya gwikira eria mwakuru gwonkia ibageria gwikira kinya eria ria mwakuru gwonkia ndani ya metho jawe na jeje jonde kuringana rugono ruru karatasi na gatatu gukerekana bota mutethia kirana nda kuga after ntuku ithano akona metho jawe tatego chokera nethirwe agichota itho kiri cibitari nethirwe agichota itho kiri cibitari ende akauga guchererwa kwa gweta cibitari kwa reti nontu atari na mbecha cyo mutethire gweta kurigitwa aumete nja itego ciomba kwa una nethirwe akiremo ni arakuga we aterere shukuru class 6 aterere shukuru class 6 kuma uambie gwitangu wenda ni akwari na ragathangari arara kwa chiringi 60 ontuko na nyumene agorora na miaka 17 nethiro akigurwa na ndiko kerekana ati agwe kwa sibitari ndagitari kulingana na ripoti ile ndikie ndagitari kwa miaka na Tomo Omondi ibethiro bakimuthiria testing na nyumene erekana kuna gento gitwa blood clots ndene ya metho jawe kukuthingatiro ukanyuma kwerekana kwirio ari na miaka 12 bagichetha kwiria ari ngirizo rawe na thina uchiawe chiambiririo au nyuma na ndicheta chikimba na nandi ni omba zaja ya kiura kagite na gaka karo modhoni toroke zero gichona katasi na kaga tatu aritango giche gutuma na kuritango giche kuthithira nto massage na nguge ne kinye mwini wa ndoembo che gukumye mwanzani rogono ruru ayuro ra chama ukaro na karatasi na kaga tatu uone manto jegie mo kurojo komenya karo modhoni urokwerekana ethiro akimama akukira metho jaje drwa jakura karatasi ne agatona gazeti rere njare ne ciakwa ithe Daily Nation nirango tari direti manto jegie Matiang'i na Uhuru nerana ndiko kurekana Uhuru Kenyatta no ethirwe akigwata mbaru Fred Matiang'i ugutuika rais wa nduguru wa Kenya mwaka wa 2027 kuringana na ripoti ile andiki gazeti The Daily Nation karatasi gatona abagwete ati kuri na muntu umwe wa kiama kia Jubilee urabata mugwete tari yetwa uraba kuga na thirito kibatarira kubera kagite na gaka kiama kia Jubilee muntu wake thiritwe gigitagera mono gutwika kana uraga ukethira kigwata bendera ugatumira bendera ya Jubilee guchwa gitekia urais ni Fred Matiang'i nikirana gikwirikana ati Uhuru Kenyatta no ethirwa kimugwata mbaru kwethirwa akijukia gitekeke kana kwethirwa akigeria guchindana na urore rais kagite na gaka rais William Ruto ne urana ande kulingana na ripoti ra ande kiaza kiama kia Jubilee kana muntu ujo uti ande kiri toroka na uroto kwanda kumanyakara nu ende kurerekana nu mwa wa tongere ba Jubilee augete ibagutaniria nguge na Matiang'i Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa George Natembea na Okiya Omtata bamenyano kethirwa akigwatira bendera hizi ya kiama kia Jubilee rukono na njira ndajo karo na karatasi ne gatuna karatasi gatutano no manto jege siasa ira chedeta chigitana mbere ndani ndogoro ya Kenya kuri na mbicha yoro ari munini wa rais Rigathi Gachagua rukono ruro karatasi ne gatutano arara ya ndani ya kanisa ya PCA oya ari munini wa rais Rigathi Gachagua ntuko yagoro na thiretwe akiritamia ario menene sana ya kumenera thirikari na kurukikuga ati ageta na mbere na guchindana na rais William Ruto akiaria kanisa ni amatanya PCA irere nterechala Laikipia ntuko yagoro kagita na kara arathinga tene kana arathinga tene na bamwe ba achore bawe Gachagua no gweta ati agatigira na gutumire kiama kiraga atumira gwetithia na kina mbere guchotongere bo baganda na ndegoro ya Kenya ikire ntuko 14 chietete in 14 days Gachagua geta akethirwa gitumirie kiama kiria akethirwa agitumira kurwana kyo UDA kwa mwerekera ntuko yagoro Gachagua arethirwa akezana na kuga atikire bime biere biejete ira ne ntuko 14 akethirwa akitumiria kiama kiria akethirwa agitana kina mbere lakini ntukagite na kau urewa ari mujumbe wa kuru ntarechala ikipe kitwa ruguru na aronenye kuga ati Gachagua kiama kiria keza kyo kina rangi ya blue kulingana na ruguru kulingana na karatasi kaka tutano ruguru arugire Gachagua
ibara itarera ito hint na gichunku bauga Gachagua kiama kiria keja kyo no gikethro ikirangia blue na ndi kuringana mwandiki wa ngatheti izi bagire kuthuja biama biria bina rangi blue na muno kiama kiria kironekene ikiama kiria kiari kia rais ora wari rais Onthiguru wa Kenya Mwai Kibaki na nikyo kiama gia PNU indi na ndino gukwirikana no kwithirwe nikyo no tukitwa ruguru arugire kiama kiria Gachagua kethirwa kizana kibuega ikiama kina rangi ya blue kwa ntuku 14 chejete na ndi Gachagua kethirwa agitumirie kiama kiawe kana kiama kira na ndi kethirwa agita nakyo na mbere na agutegera mantu zigi utongire bwa Onthiguru wa Kenya kumenya rugono ru nkuruki karatasi katutano kumenya rugono ru na jerenta ari ruka jerenda aja ukarona karatasi ne gatutano karatasi ne gatutantatu imanto jegie CS kama waziri barabantereche Kisumu kurerekana Badi Wandanyi abandons cars for choppers atongera babo bairena ndi barakane tana gutumira ngare na batonyera manto je utumiri bwa ndege rugono runga otari aru kurera mbere ya tongera babo baire kunankero itibi mawaziri ntereche Luo Nyanza gutari athina ya kana gutari na ndege nyingire chetaka iguru ni arana ndi kukwirikana ati nyuma ya bakunyuthwa muuma waziri wa Kigina John Badi na waziri wa Mainya aja Onthiguru ni Opiyo Wandanyi barabo metentere imwe kagita na kakana ndi baritumira ndege kwa wingi sana helicopter kurikana ndi kagita na kake bagutumira helicopter na jerai nene sana nyana ndi mawaziri babo baire kukurekana Ntereche Luo Nyanza baronekana bagitumira helicopter gweta ntere mwanya gutaga mirande thirikari gwetakiri mambura myanya kwira bagota mathikone kwira bagota miranune na into bingi bibingi kwa rugono runa njera ntari rukaro na karatasi ne gatutantatu roge mawaziri baba oraba gutumira ndege na njera indaza karatasi ne kama gwanza iroge mwalimu kumenya kana Dominic Orin mwalimu kumenya kana Dominic Orin mwalimu wa Onthiguru ya Kenya kuririkana no mwe walimu baraba nzire tabake tawa kuchindanira wakirage tawa Global Teacher Award ni Onthiguru onde tikenya Onthiguru chonde ita Global Teacher Award kuririkana mtoro achindaga kia wagiki ethagero akiona milioni 129 million kana wachikuyekire ndora milioni imwe $100 million kana $1 million irana ndora etake currency ya Kenya chika 129 million Kenya shillings ko kuririkana mwalimu wojo Onthiguru wa Kenya kumenga Dominic Orin nedire to akithurwa kiri anto 50 kana anto 50 baraba kadara bagichinana na getekeki kia Global Teacher Award ngurikania au kanyuma kidogo mutegeri ngurikania au kanyuma kidogo kana tu tukitagera rugono rwa Dominic Orin aumete aririkana skuru kumyaga ata Kugorwet Primary Ntereche Bomet County na nedire to akiaraniria na ndiki banka thetieze na kauga ati kana ethira akiromba Kenya bonde kumweka marombene na kumuruki ko mugwata mbaru nikethirwa kana nikenda akethirwa akireta kia wagiki Onthiguru ya Kenya edire to akiaraniria nka thetieze nkuruki na kuga na wetikio ati ngugira edire to akirita gwitana ritobwega na kuthingatira mitaratara ni etumite ekiro kira antu 50 baraba getana mbere na guchinda kana guchindanira kia wagiki kia mbecho iji chonde rugono ru na njira ndajo karona karatasi ni kamugwanza katheti ya The Daily Nation karatasi ni akoma montoje kithomo arongamiri ba mashukuru barbeto head teachers ibethire tabakichumeria na kuga ate bare no gwa nonto bo agibwa mbetsa bora betana mbere kuonekana ndene ya mashukuru bakiaria kana kulingana na mukaririgiti wa kiama kia arimu anene kiama kia arimu anene aja Onthiguru ne kira kijikana takesha akiaria ntuko egoro na rethero akiromba murungamiri wa Kigina kana waziri wa Kigina aja Onthiguru ne John Badi amana waziri wa kithomo Julius Ogamba gutigira ne bakurekeria nkurukia bilioni 60 bakurekeria nkurukia bilioni 60 iraba kuga kana ira ugete icho chibatera konekero kirema chukuru nigenda chukuru ikethero kiona mbecha cha gwitithia na mbere na mathomo 64 billion icho nandi thirikari batera kurekeria kuringana na murungamiri wa Kesha urani mukaririgito wa Kesha kiama kia arimu anene ojigana tawili kuria nerana ndi gukwirikana ati kagita na gaka mbecha ichi charego nenkanirwo omritwa akethero akiaga 7000
omuritwa na kwaga 7,000 chekumutethia kuthoma kethera thirikari itithirwa ikirekeria mbete kumenya goro nkuruki ukarona karatasi na kauka mugwanja gazeti ya The Daily Nation karatasi ne katonana ikiagie kwina company cha insurance kuna company cha insurance ichethete chikiorwa gutigira ichikonekana report kana report ibakuro konekana report ya ora pethagira bakia insurance borichi mono borichi bara pethagira bakigurarwa kagitana karabaringo gine kwina company cha insurance ya thirikari ithagirwa gitumira kwithirwa ikigitira insurance borichi nikianda kagitana kana borichi aumia kana agurarwa arengo gine iratutwa on duty company cha insurance ketha chikimutethia na ndoro gono ukarona karatasi na kwa tunana oyande company chionde chithirwa chikirita report yeje iwi chongono chingathiti ne The Daily Nation mutagari norango taririye tiao kanyuma imanto jagi ntuko ya narua rais Donald kana rais muthure wa America Donald Trump akethirwa akinyuzo muma na rogono ruwa rutagera ruwa karatasi ne gakonya kambere kinkathiti ya The Standard karatasi ne gatwere ngathiti ya The Standard iragie muntu mo kumyakana ta rito Richard Otieno. Yes, aremenyekana ta Richard Otieno ne baraba tona mono mwana gichonko activist kana baraba dagira bakirira mono manto haki ya mwananchi wa kawaida kulile kana Richard Otieno karatasi na gatwere kathite The Standard netherwe akiuragwa Otieno etherwe akiuragwa ntuko ya Jumamosi utuko mathareja tha ithano ntereche Elbagon kana akuena gituo kya Boris ke Elbagon kagita na kana anite ni arego kurikana nande Otieno ni mwanto baraba etherwe toba kimeneria thirikari sana anto baraba etherwe toba kimeneria thirikari sana na nkurukine etherwe toba kimeneria kinya mujumbe wa nteria uchi kwao wijikene takuri Kimani kwao ina Molo nande kulingana na kariban terezi baromire na mudhuro jo munene sana nyuma ya mtojo kuwethero akiuragwa baromire mudhuro betabajo kya mwiri jo Otieno ndene ya mochari Elbagon bako jujukia bajuri kirandene kana igurura ngari bajuri kire igurura ngari na nyumene bethero bakithiuruka na jutoni onde bakiromba kana bakiuria bakigeria kuria thirikari kuthingatira na kumenya ianto beko boragire Otieno nyumene bainga barabara ya kuma Njoro gweta Molo na bethera bakigwatia monki barabara-ini ko rugono rukarona karatasi ne gatwire ngathite The Standard ruegie kuoragwa kwa Richard Otieno urokwirwa ethiritwe mtu okumenire thirikari na njira nene sana na nkuruki ethirwa kimeneria mujumbe wawe wa ntereche Molo ni ara muthimuthe gukurekana kinya na nethiritwe akimeneria mata igiteke MCA nteriu lakini kagite na gakana ndio Otieno na areketie na kuragwa karatasi ne gatatato gatheti rango tendera na chia kwa gatheti ya The Standard kurekana na ndari tabara bonde bagire maxi kana bagire mpumi chiao kire kigerio kya KCSE kya mwaka wa 2024 aitabara bonde mpumi chiao cha ndiro chikitajaneru bare arito 840 mpumi chiao atajaneru ne kirege kurekana itakaba yete kana bagwaterena na maitija kuiya kigerio arito 840 bara bagwatekanire na yete kuiya magerio na mwicho mpumi chiao cha ndiro chikitajaneru na ndiko kurekana bakadiro bakenenkro kanya gaguchokera kigerio giki mweri Julai mwaka juju kulingana na CEO wa NEC David Njengere akirandiria na ndikiba nteto ibetete bakugana ndaru tababa 840 barampu michio chedro chigitajanirwo no ntoboko gwato na maiti ja wamba magerio bakadra bakina kro kanya gagochokera magerio jaja mweri Julai mwaka juju kwa hiyo kata gorogono ruko rumanya nkuruki karatasi ne gatatu ukirona na njira intariru expectations high in Western Kenya as Ruto tours region karatasi ne gatona ukona ndio nga Rais William Ruto na ara ntereche Western Rais William Ruto akedro akiambiria ndio nga ntuko ithano ntereche Western iro kono ro karatasi ne gatona Rais William Ruto akedro akiambiria ndio nga ntuko ithano
ntere cha Western aria erigeri kwethirwa agika michemanio jwa amawaziri ndene ya State Lodge ya Kakamega ntuko ya rojo kwa Rais Ruto na komberia ndionga ya ntuko ithano ntere cha Western arana ndi ntuko ya rojo akethirwa agika gikaro na minister ba bonde kana kanjo ya minister akethirwa agika gikaro na minister bonde ntere cha Kakamega State Lodge kwa kono ro na njira intare ru karo na karatasi ne gatuna okethirwa kirona karatasi ne gatuna iwi mochi yango no reche delta chikine chikitaro na njira indaza na muthiru kono ru ngo tarire ro egie kunyuitho muma kwa Donald Trump ikuko ketha gwekojero ntukwa narua kunyuitho muma kwa Donald Trump guketha gwekojero ntukwa narua arena ndi Donald Trump aketha kijukia wathani rikana Donald Trump na rais wa America na nyume na ethero akeberua na kagita na gakathero agichinda kaire na ndi no kethero kijukia wathani kuma ntukwa narua arikena kunyuitho muma no geta na mbere na gutongeria ndiguru ya America iwi chengo no chenga thiti ne cheto mutageri wa Meru TV rikana wachumaganira no igore nkathiti ro kwanda Daily Nation Standard ro igoina rogono okwanda kana okubatara kuruthoma na njira indaza oni Beta Dennis Mutumar kini nkethera ngichokera na ageni betu bantu kwena ro twethera tukithuja utongeria bwanthiguru ya Kenya na utongere bo county ira tugwita leadership and governance ugata kuraza inchokere tandene eturingene